kule ya le ko ala ko nena na dalla parce que piju gono to mi wada na modi ngare mi anya nena compaino la wadi dum bandiya galala ko mi wada tana modi ha mi wujji din kaydigi andi ko di wali mi wujji mi halfino yidi nena wobe jonnata di goto ko sim falama kaydigi din wo ko sim yebi jonne la leer mom fala min awa problem mala jaka nena no andi ko bandiya galbe fala jonni nena kaydigi nena suudi mi yeyto mini nena ngi jonna kaydigi nena jabila hobe halfini di goddo mi anda sibe alfina kambe alla mabbe andi nena jawada yi bandiya gal bawan formi plan e tisunde on kadi acce ko acce on jonna be fobiye nena ya be nangide di fobiye nena wila gonga malo ko de mi akkidi nena nyal e puis non be janfo ma kadi janfa kan helta e hoore ma fe ina ko mi andi min non hande ko bulla ma pe nena perdinila nena wadi aduna ngom fu o mo yeedon non dum suudu ko dum mi anda haw mi anda ko mo be min na wiide ko ngari yalti ma kan de suudu min do be ari be ne mi yalti mi sugo do ko paga be wolli lan kaydi de no sinya mi ya sinya tirnena ngom se fagarti yo ne mi wo mi ne be kewa mi nata ko sudu mo be kenki no o mi yalti ko kenki di wondi ko yasi mi linti mi wadi ko poore ko fotuno hala ay gere an enene ma yido parce que on sodu do dum ko fobiye dumani hetton suudu mon dum ma go o jonna buudi laabudu nene ma ya ko dum on no mi hari tan ko nena wondo mi e samfaran ni mela mi hala ni mani ne ko mo gasi joni ko mi gere dum don fami enen dido tigir yaade si anda je i yembe yewtiden fiidu parce que dum do wawata luttiden ko stedo ko buudi laabudi poy o jonnunoɓe woni goɗɗo hendo ta ko sundu hara ko hoore fela min dun do ina ko ni woɓɓe hulata Allah de ko wila kam problem nene ma non kadi ko jamfa kaɓe miiji kam waɗu gon ko ɗum ɓe hetti bandi ɓe sa nani non bandi ko yewta o nena ko ɗum ɓe hetti ɗon kamɓe jamfa ko ɓe fuɗɗi kon waɗu ko faalama wadde kam ko kamɓe hetti minani ko wila kam so siita nangu wullugo anani nayi ko fu may waten seeɗa ka waɗen du parce que on den musude lan ko wonda ko wulugo may jetta parastamol walda fi Allah banjo nini mi andi nini da welti ko ada woni cool da woni en forme non nini no metti sifade tête posée tranquille billahi no metti sifade are awari walde kadati non nini awari walde clip photo da quoi alisi ko jemmani mi yalta mi daro sina wana no mi wamma de utirre ni mi yalta ta wo nyalande ko woddu wodi ko ande ewtata ala ayka bon maintenant no kadi toujours ha joni golle de ari ha à 95% l'autre 5%. Ouais. Gogo mi do fala ya hita nan gali. Parce que mon medari de Milan sa bisunku. Do wala de tranquille. OK. Ji wonta. Mi fala. Ya no to mote ko. Wadi to. Bon. Hasko jango bimbi. No jango mi hetotako. No la mari programme kadi haccu nayi wallindire ha do la mari programme la mari ago sirendi e foto ama traje ko mi wada to andi mo yet andi do to no wodi okay donc faut que la andi mi wada to 2 jours yow golang yartu golang quoi afami menna ma bodala ha mi arta parce ando da ko 2 jours no min ni bona 2 semaines ma 2 mois ma 2 ans afami hare mi arti si mi arti on va gérer ça Mamed goy Mamed no dia OK Mamed no dia Mamed ni la no déplacer de batte do c'est que toujours ko hakkile makko de mi fala ya hajibi OK parce que ça kan ko so yidi do mi memmina no e ma no fi mariage mais do mi fala ya yidi e makko lando da mo ina mo change ma ko won bu wadi parce que anani soy mo décourager ma ndara no yirda min ma ko wo ara e wol nala elala parce que mi do fala an mi do andi ya ittiri onto
o jogani ma miɗo andi ha hettiri honto imo ƴetti hakkille makko yowi e kumma ɓe mi faala an tigiri sa andi joni heɓanalan solution parce que lam mijitade fi biro makko tout ça la mais ɗum ɗon fof koko arata non mais ɗo ni komi faala ko ya wanna ɗum no yiida e makko anda réellement ko hondu woni ka hakkille makko ko hondu woni faale makko ko hondu woni fawdo makko la ko satti non ko piwo to so ko yanno nda andi déjà voilà parce que ayi o ka biro makko wonno ton mama ambiance mi ɗaɓɓira enseignement ji o kikala no ɗo wennamo laaɓa ɓemɓe meeɗi ɗum ɓeɗa enseigne ha compte weni min kadi mi faala darde tout possible mi anda konno mi yiɗirta ɓen ɗon waɗa tinde ta sande ha min tigi mi anda ko ɗum ella kadi aɗa ko non ella na ko satti en famay ɗum nan to mi arti ɗo de jour ɗo en hokki poto e mosal neddalan noon ɗi joni yilto ɗo awa neddalan tiga fi allah nan an ka dayɗi tigaɗa ɓuuri ɗo min kadi an en jiiɗi an ko yala wo min sala jayi awa amsa merci joni kadi ɓeɗo fuuta ka yaltino ɗo yadi ko yaga ande kadi weeti wallahi ande kadi weeti woy emi joji yandi o nangal no sire tasano jakano o yaltinama ko mon kadi mi yaltinama ni ko ɗon awa joni noon ko fo biye ko nena nangida en ko ko fo biye yaka hanki noon mi wiye ko télé ɓe yaltina ɗon ɓe soka o gonga ko yiɗa ko ngo gonga jago noon ɓe yaltinano ko télé ɓe jogii mbuuɗi fo biye non fof yiyanduna lam fof yi ɗum ɗo wonde toma noon ɓe yaldata ɗum ɗon goɗɗo andade o yoɓan mbuuɗi ka haala on mbuuɗi ma ɗum ɗo mi anda fi bonga noon koy mi tawikiɗa redannomo ka bonnino ɗum ɗo mi ittino ɗum ɗon kadi na redannomo hono mi itti joni noon coñcimani accino ko mon ton yaddorno de goɗɗi ko mon ga a mbiya ha ɓilan woni ko mon ga ya ɓaalima an kadi famu haalandila e yewtay woni haala tout simple wonde yewtude ɓay mi yima ko amin ga nene ma nanguidama e fobiye an kadi a yalti ko galle mum ha no satti de satti de ɗum ɗon kono ko satti ko duwa muñede satti ko muñete kono hone tuma non hotta jamani landima e yewtay seji men ko ta egguto addanila widde addanila sitta ala ko addanala en fi muɗum mi faami ko ta egguto de en waɗi de temple goto ko ta egguto ɗum ɗon fe mi jigono ton na fi nan ko mon ɗo nanga haɗo ko haalaji kono ɓay nene ma nanguidama e fobiye mi lansikude de joni no yiɗa andi nan andi kawteɗen foppu no andi ɓeyɗon ko fanci ɗon an kadi fanku ɗon piiji goɗɗo toon goɗɗo sino ko ma yippujite sa faɗa yalla o kone wondi ɗo ko ma mi landoma si mi landaki ma ko hombo mi landoto ay kawteɗen accatalan wonɓe ɓen kadi ko nder suudu ɗo accatalan aya ha wilan fiyaɗen no mi yaw ko jajama tundumanni ko mon no sunnu ko mo hono tuma yaten ton invitala walen ay o tino fala de walde ko mo hande mo walal ton he ay non ɓe yummiraɓe ɗon ko hakkaɓe ya foɗano muño andi ko haala tum ɓe hakkaka tigi kono faamu tum ay ɓe nanguidama e fobiye he a yiɗaɓe tum andaɓe no ko bandiɓe 200% kadi wona 200 ko min gel accimi jaɓani na fina jooɗi yande ko mon mi walata ko mon mi ñamata ko mon mi soƴƴata ko acci fi Allah haalaji gono ton o an tigui nanni mi ala joni komi wona sa mi dogi cuuɗi ɗi fof mi ari yan ko mon ɗo faamude ɗa ɗon kadi mi ari ko mon ɗo haalaji gono mi lansikuɗa heɓa valise mum mbuuɗi seeɗa kono mi faamaji kono nani ko wiɗa ko kala ko haalɗa ɗo nan jeeɓ
na weltori albar wala no ya mono mi monaci awo hande ko mi jodi do ko nena mi monani parce que ko nena wanno lanu piji ko no ton subude ko yewtala billa sungudi kono andi non be yummiraɓe ɗon dañan mi tawnoɓe hiɓe suuli ɓe suuli hiɓe yenna Bonga. Bonga eh. Bonga. Hey, ada to going hey. Hey. Ale udah awak minta bawa mak. Bonga hey. Bonga. Bonga hey. Bonga. Càng nghe na hivi ko nek do ko te he nena Lena jodi do mi jagon to mi jagon Milong ko yeggutu ko nena wuwila mi yeggutu hakkay mi ni maya accu mi jagon yeggutu fiiro mi ɗum ɗo mi wawata yeggutu goɗɗum ɗo min e nena min halda nena yilto jam fola ɓe yeeya sundu andi ɗum ɗon kadi resi sak ɓe yaha ɓe nangoye sita to fiiton ɗon ko ɓa iwata ko nene ma jara na fi a piyeɓe ma a yenne si ndiyan hibbiɗan nokkotako lanni wadde min simi hendi keggoyegin kaydiji ɓerna walto ɓe lutta ko kaso ton ko ɗum mi faala emi yendu kaydiji ɗi nenan lutta par ce que ɓe jam fikele nenan jam fikela emi yetto kaydiji ɗin ɓe lutta nene ma eɓe yaalo ɗum hakkude ngalla eɓe ɗum solution on fof en daare no guerden yento en ɓe kaɓe soki ton a faami yiiden e oto soduɗo ndu suudu jonni ɓe fo biye kon guereten yiiden e mum o jonna e buuɗi laaɓuɗi ɗi poy mayyoɓen ɗin ɗon biro ma hetto a faami piiji gono toon sa ekkintini ɗiɗo ma an wa yoɓurima piiji gono toon emo jalaɗaɓe ɓaali ko solution on noon min solution on fof mi yetti kaydi sundu hemi yettu kaydi sundu mi yeeya mi waɗo mi yakanaa hettiɗi o sa ɓeyi ko prison ton a faami na ko ɓe sokkiɗon ɓenna jonnatama kayɗi anda si ɓenno joydi kaydi ton an andala minan hulɓini ɓuuri ñaw hulɓiniɗa o ɓuuri ñaw ɓanen ma nini jonɗaki ɗin kaydiji ñande nena men fondi o hare men fondu mi yaɓe ɓe yaltimi yaɓe tawa ɓena hakkude ñalda non gol mi haalandema mi wara e nena subhanallah ɗum haala ene yaade siko ene yaade asu sa wadde ɗum hakkito suɓitode ko haala na suɓi mi nena suɓino accu fi allah kan suuɓi saalugol kam hakkude allah no hono na weltanima ko accuɗala mi woni ko maɗo billana ɗum ɗo fof ko gore yaade faami nene ma siwa hattugol voyage on fuuɗo siwa en arti ɗo wursay ɗum wulan faami ka joni mi faala haala nde quoi fiancé am no noddinan ɗo ko ton faala yaade fiancé a fiançanoma bientôt notre mariage ne jarama moƴƴitaki ɗo ka moƴƴitiɗo moƴƴitaki ɗo moƴƴe na yuro aw sembe gasa go aro e ka dengiɗo awawa probléme wala o tawayla ɓayden ɗo mo ara ka awawa denan fo yata waɗa to joni na yaati dow to awawa joni min nan ɗo haɗana ngal miijagol de anani ka sa weelama naatu lokka ñiiri ñaama minani awawa awawa merci na o na yuro o an joɗa dose mi ala hayne boy de koye mi ara e joni kasa yaminata e yo
Con con. Con con. Da sottolineo, andiamo a un attimo. Sai molini ore ma io mi da guarda. Nini no io ma la moccia. La mo io ma la mi moccia. Yalika. Andi. Lamara. Hay o aduna. Waagi ko waddu. Sai ni non fay ko yo waddu do ma jiwo fewndi do waddu do sikkay ka ganyo makko. Jalika no gasa yitti ko wadi. Mi haalante tun haala ko satti ɓili o ko satti ta jeru dey jalika anda o min wonma jomum ko sattanma o ko sattanma ta wowlu O andata a wowli c'est une femme très rusée mo ƴoƴi ha maayi mo boni ha yartoyi o andata ɗum hay komi arta ɗo landike nan sinan fiança mini nan fiança biente le mariage ɓe mi annalmo ko joni falama ɓurlande ɗo yewtere ko fi explain esiraɓe am maman Ndias parce que ɓeɗa andi ɓe sokama ɓe sokini ni ka wonde yewti mi renseigni ke noon mi heeɓi renseignement wonde manna kamɓe ƴettunoɗin mbuuɗi ɓe yawno ka kikalajo goo wo on ko laaɓal wiyete mi hendike numéro on tigi on min noddi min yewti min o tininanilan yo mi yaw si tawina probléme ingo mi yahayno ya waɗa to woni je veux vraiment aider la vieille min komin na jentola o jento dañoma ko añuma wo an yiɗo goɗɗo ko ñande innata mi ala fus goɗɗo toroma ƴetta ko yeno pette okkata oɗo kaɓe woni ɗo si min mi wallitaki ɓe fewn ɗo ɓen ko felduɓe no ko mo yiwɗa e famille mama mbiyan son wawa ɗo mo wandude hombo hollanmo hay goto bien sûr ça c'est un secondo kaɓe woni ɗo ko fewdo ɗo ɓe hattongini e wallede ɓen ɓe hattongini e mum bien sûr ɓe hattongini mum je te mens pas a duwaka yaade kaw mawɗo jentolan wa jaɓanan komi innuma kon sa yi mi yewtima c'est parce que mi watama suude fus a faami cela n'empêche ɗum ɗon ndete jentolan yeggutu ko min décidi mi waɗiray noon ko plan am ariɗa anduno mi landotoma mariage donc yeggutu fi allah min yomi nodde ara haaga yewten par ce que min mi watano yaade mi daray hayso hande jemma mi yahay kama ɓega ɗumanna nodde ella wala hamidou mi tima ni yo not yo aw téléphone am mi décharge a ñaami noon ka ma innimo mi tigi mi yahay ka makko nani yahay o ɗiri goɗɗo yaarila yo noddoyala nan nanar biya pello téléphone am anduno ɓaami anda anno bransiramo de na saba gala quoi hande kadi jemma ngon foti o hande mi tawi mi ari hiren no seeɗa weltike fota mi yaa quoi ɓe nini nini ɗayɗi kala marana ɗo de nini moƴƴano mi are ɗo moƴƴano yande min ñalla marana miɗe weldi ya no ari mi ɗuɗata no arde kono nini ko nini welduɗo moƴƴa ko are o welda moƴƴama yani miɗe welde tigi kono ari mi ala heɓude tan nini ñaw nam yeɓande wottan min lamarana welala ha mi wiyatako maɓɓe ga nini noon fayde jemma ñaloma ɗa mi wonde tu wonde tu wonande ni ñallal ngal ari mi alagal kikira min min yiira est-ce que aña 2 heures mi wona mi wota par ce que woɗɗo ndiri kono mota jango ngaranayɗo anda wawi hirde ɗo hakkude ma Allah ha 2 heures
mo daado hota ko mon jemo andi may hari me la yebude tan fiinde me mi ara ko mabbe ga me ira ni non namari tan ko dum anda tala ha me ira non no invita ala invité ala ko do am danidi andi bayna ko amen ni ma do ko ando ga ko dum mi ara ta ga non da wawi de arma il faut tenka gore jango ma arma ya tenka gore jango hire n'est-ce pas wani kawte de haale si mi addi jon gorko do ko gore jango be haale be ne gali kana addi horbe goreje makko be fiancé ma be nata ko horbe tan yimbe be ganda dum andi godde fiancé mun do aka yidugo leer kala mobbe ya tale be atan illa mari kum lando mako wo sariare ki gol etaka kono si seda manki andai quoi afami mi anda ko fi wonno won mi wadma ko satti ma kono hebuma quoi me langandi da suudi lango mi anda ko pour fi wonno wadi da sanzani lang quoi mi sanja mi fos wada mi sanja so benen ko tam fo ndengite nay kata anti kiri dandi na hido hino anti kiri dandi dawala no wala hari avant ender journée mi wata kontude combien d'appels non totala jemma mi wata kontude combien d'appels yewtete ha mi walo menini do doyti mo yano anodo tala fayda donc ala wide da fala yidu mais je comprends pas quoi da ko ni won ko me ko tade tir do was goddo no wadi no fus wada sai ko wowa wadi hay ko wowa wadi kadi wadi fus wada so parce que la marana kadi hari ko ni mon la mo bonni la goddum ko do ngadi mi ara ko mabbe do mo hala pigi hanni ni wandi hari ko tammo fa mi asandana la ngi gongol luiti dum ko ajoni sike jona wulle ta ke lang a umpeta ke luitaje ko ni non jiggol dudi jariga labana lampus sa jabal non labande lampoy na ella monotako misansantama min ko minni do layiduma don terto koy kulloy ko arsike ton goddo sino jombede kulloy ko fara ne di jawgol mo quoi terto don ko arsike ayal ko papilon ni la maranen do fasu ko sa jori ke kayasi herugo sa jori ke kayasi herugo ko ni ta wosi aci wanda mi sosta min misansantama ko minno layiduma do ha joni ko yandi tum mariage men on mon biento ko hewtu yandi si kono no si ko ma on kulle ko mon nan sokude Kom. Sahara ko woni majdi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nala to. Dangeja. Alhamdulillah. Bandunaji. Alhamdulillah. Awa ya ko to de. Non hari mi do hawji seeda mi do fokki do sendo goro. Ko onom. Onom yewtide mo ka telephone. Komin. Okay. Nala to. Alhamdulillah. O ngandi bimbi fayda argongol telle nga haray no compliqué seeda embouteillage wala arde. Joni si tawi de wawa yidde do mi explique nan ko fala ko wa haray do hawji yoni porowle ngala yewten henya mi do habbani awa ko jam wona tana Allah ko fi be wiyete be mama ambiance mama ambiance be min ko isirabe min o mo yoton do ko min jombuno bibbe mabbe minete do janika donc mi yawno kabe nanga ton téléphone mabbe on mi wolirani on non mi hebi goddo walludo la mi hendi numéro mo donc du coup min yo mi aru yiden taw hulu mi nabata on kaso mi créanta un problème min ko mbabirabe donc mama ambiance yeyi ko suudu ambe yeyi yo suudu ambe yeyi min esirabe mabbe fi on no parce que min no mi wadi hore am bondo mi wadi hore am mo wala koyde fi andugol bengwa mi wadi mi tay bengwa jetta jaatigi mum anda to o dettani kele makko reedu o bonnindi reedu mi do don
après mi ƴetti hoore am minni mi maayi ɓe yehi ɓe surdi yimɓe ɓen gasaki ɗon jemma ɓe arti irtide donc kamɓe ɓe andi mi maayi ɓe inni noon joni ɓe yeeyi ndun suudu ko ɓe yeeyi suudu on ɗum kadi ko min waɗi plan o joni on fo biyeyo yeeyuɓe ayi ɓe heeɓi o probléme ɗo donc ɓay noon mi nani woɓe arno ka moɗon ɗo mimi joni mi aru mi renseigne o e moɗon ko honno ɗum woniri ko hon ɗum marɗon ko explique non lan jaɓon coopéron son coopéri on ala ella on ala probléme min kadi mi ndaara feere no mi heɓtiroyaɓe kaɓe woni to e ayi min mamba ambiance on yangudi seeɗa eɗen anidiri moƴƴa noon ok e o arno ka an o arde e keesuwal tew mbuɗ o wi'immi kanko imo faala yawde